umhlane kamama ngikhala ngikaliswa indlala kuze fike ubuthongo ngingalile kodwa ngibelethwe umhlane nempeleko angike ngikhale emhlane kamama ngikhala ngikaliswa indlala kuze fike ubuthongo ngingalile kodwa ngibelethwe umhlane nempeleko le ndaba inxoxwa ingane ezalwa umama wayehluphekile usizi ibhale emehlweni kodwa ephakathi komhlane nempeleko angike ngikhale emhlane kamama ngikhala ngikaliswa indlala kuze fike ubuthongo ngingalile kodwa ngibelethwe umhlane nempeleko uma ucabanga umuntu ophila phakathi komhlane nempeleko ube ucabange loya mama okhalelwa ingane yakhe ilambile ifuna ukudla akazi uzoyinikani ukuzithula kumele ayithatha ibelethe emhlane lokho kusho ukuthi naphakathi komhlane nempeleko usizi lukhona usizi abanye bethu usizi salungcelebeleni komama bethu kwabanye abantu phakathi komhlane nempeleko yona indawo yemfudumalo kuphela kwabanye isidleke sokuziba ibhanga abanye bethu usizi salungcelebeleni komama bethu angike ngikhale emhlane kamama ngikhala ngikaliswa indlala kuze fike ubuthongo ngingalile kodwa ngibelethwe umhlane nempeleko le ndaba inxoxwa ingane ezalwa umama wayehluphekile usizi ibhale emehlweni kodwa ephakathi komhlane nempeleko angike ngikhale emhlane kamama ngikhala ngikaliswa indlala kuze fike ubuthongo ngingalile kodwa ngibelethwe umhlane nempeleko kwabanye abantu phakathi komhlane nempeleko yona indawo yemfudumalo kuphela kwabanye isidleke sokuziba ibhanga kwabanye abantu phakathi komhlane nempeleko yona indawo yemfudumalo kuphela kwabanye isidleke sokuziba ibhanga abanye bethu usizi salungcelebeleni komama bethu uma ucabanga umuntu ophila phakathi komhlane nempeleko ube ucabange loya mama okhalelwa ingane yakhe ilambile ifuna ukudla akazi uzoyinikani uzithule kumele ayithatha ibelethe emhlane lokho kusho ukuthi naphakathi komhlane nempeleko usizi lukhona usizi le ndaba inxoxwa ingane ezalwa umama wayehluphekile usizi ibhale emehlweni